Kiembote koana ne Kongo apangizama emono na paika diambu nginanga dia de kambe kanda apangizama nzebo mamengi matwa banga una makanda meto kansi yankaka katwa bisako katwa bakusa kwa ukubo kavena mutu ko unina ngisengo baba ntoto etokulu seto batakana etokulu seto lomba lusadi suko watu kansi aengi katwa bisako vo munzwani mudia ke nange luku mwene bo yandi utoma kwani kenina bo mubanga ke nange munwa ke nange malabu vo bubanga ke nange bifesa munzo mwene bo yandi tomene kansi nakabatakana sekababe yatu apangizama totelama epangie to Daniel Munzemba vidisi mwana oyakala emono bobo abo mwana kosi tumvulu kosi kwani vana va bondo kele kosi kabaleni lwa kabulu ken kakabo ken kakako nanga buka kala kosi yani zike pangi yani kosi ewau mwana bondo kele pangeto kalunzoli kumbani ka mongo ko mwana kaziyama nava kalaja de diambu mwana kaziyama tete tuziyama tete mwana tuzikatete mwana mwana nakaziyama bosi tuvuanda tumoke na bo mbuta mutu diambu tunanga diambu itangu kamba pangi ako mbuta mutu enge mumambo ko monika de diambu nge kubanga dio kansi katuleni banga diambu ko bo diambu muntoto dini nanga mutatu inanga bo pangi mkona dige dinanga kauna kwa bangi lange diambu nzebo waitwa bobo enge toyene Kongo obutuka kuna uutela nge enunizenkaka zibobo kwani wapa ikide muno diambu nginanga diadi kulukamba nana kaluzola moko boba mo devemos ser unidos. Filho de 22 anos faleceu, devemos dar mão naquela pessoa, enterrar o filho. O resto, vamos sentar e falar sobre isso. Bande konangai, mwana na ye ya mobali, azali mwana ya mobali ya liboso, na âge à 22 ans, mwana mibomi, ye moko. Bandeko, totala te oye salami, totala te bizaleli ya tata na mama. Tata azali ndeko na biso Kikongo, mwasi na yepe azali ndeko na biso Angolana, seja fora sua tribu. Me bazali mwana, bazali bandeko na biso, bandeko na sengi bino, bo telema, bo pesa maboko. Ya mingi te meta muke ozana yango. Konti bancaire na ye, sina pesa ki deja. A conta bancária está aí a circular. A casa dele é número 13 Moulin Road, SW9 em Brixton. Chama, chega ali, vai contribuir. A conta se chegar na tua mão, pesa oyo zana yango. Pumwana wana akundama. Bandeko nangai, soki na bimi na sengi bino, bofongo na mitema. Na sengi yango pamba te, parce que moto moko te azali ebende asi ya mikoki. Azali te biso nyonso to kutanaka na kokoso. Kokoso ezali ebele soki ya liwa ezu yo ite ya libale ekozwa yo, ya mikande ekozwa yo, ya maladi ekozwa yo, makambo ebele ya mboka we ekozwa yo. Okozala na posa ya lisalisi. Bozelaka te ezwa bino esalema bongo boluka bato. Bandeko, nasengi bino nasali video oyo, nasali yango na tina. Nasengi na kombo ya libota oyo, bosunga ye, tosunga ye, biso nyonso to telema po mwana oyo akundama. Nasuki awa, mbote na bino ya mingi. Ciao ciao.